чуть позже продолжу. Тарасенко открывает счет и организовать эшелонированную оборону, попытаться не дать возможности СКА. Абсолютно безобразно сыграли гости, когда вот Тарасенко счет матча открыл. Выход 2 против 1 и хитрик оформляет Владимир Тарасенко. Первый хитрик для этого хоккеиста. Nesekmīgais uzbrukums, bet Ventspilsnieki jau ātri vairāk kā 10 punktu pārsvaru savā laukumā. Nu, kā zinām, tad Spartak šobrīd jau ir līmeni 1 pret Nikolovu. Noteikti ir pārsvars un ļoti labi piespēl Zaķim, kurš spēl un Priec bumbu grozā no augšas. Greisi! Didier Drogba som gjorde ett stort jobb där framme hela matchen igenom, 28 minuten. Gånger om anfallen så likadant. Kanonstart. Och det var de äldre som fixade det här också. Där var alltså Chelsea vidare. Men Jöken Lindler i 55 minuten. Vilket mockade alltså den blivande hjälten. Men först Frank Lampard. Förlängningsläge med kvarten kvar. 3. Han är på väg ut straffområdet och här kommer målet. Ja, det gör det. Kvickt. Vänt av Drogba. Lite på chans kanske. Inte någonting emellan. Extra good rebound. Nice outlet. On the run. 2-on-1. Green the finish. Wow, the alley-oop. Oh my goodness. He just didn't make that a normal catch and finish. He caught it, brought it down, wound up, and threw it down. Above the drive. And it's lights out down under. And Lewis Hamilton gets away well. And Jensen Button comes back in him. And Roman Grosjean lays his right to the start. Great start from Michael Schumacher. He's ahead of Hamilton. He's ahead of Hamilton. He is going to be ahead of Hamilton. As Jensen Button crosses the line to win Brenton Button, who made all the running and wins in Australia. What a race for Button.